Usumbut Menteri Rangba Jongka Sarkar Jala Badiru Hakajuk Kopor State President Jongka Seng National People's Party NPP Uba Preston Tensong Mentaka Sengi Ulayar Syakashnang Makarbat South West Kasihil District Panpan Jengkershan Nikipai Pa Kathan Yaka Kertong MP Jongka Seng Kadakta Mezel Amberin Lingdo Kabanya Kun Yakaneke Election MP National Parliamentary Constituency Hakaneke Jingalang Lawan Bansenran Lang U Himalaya Shangpliang ba Karnes Sosyang MDC Makarwan Konstituensi ba HS Dingdo Kiwede Kinoket Kam Jongka Parti NPP Makarwat Block Committee Harengkat Kipat ba Kibalawan Sengap Yakane Kejingelang Uba Preston Hapa Kren Hakane Kejingelang Uloong ba Hakane Kathan Makarwat La Deiru Ban Posniu Omtang Yaka College Henry Ban Posniu Ru Yaka School ba Kabandondo Ha South West Kasihil Bat Ula Kenturu Ikipat ba Kimde Ban Sengap Yakiba Henyang Tang Hamadan kiba keren hayau hahat kila kum ukhla kan ba hayeng darbar pat long tang kum mersiang kami kilo pa ko ki kon samla ba ngyo hakaji lab election jong upra o piki asyat haupra bagi asyat haupra o kajing shot shit sio kum ba kapuneng kalawan hapok akli jongki ap ngania thu yepi kawai ngakan mau sa hawa ajar khatra ngam tip sewat jing tip pisane kajian dengan jia nado war ajar khatniau ngania tho ipi kai kabjia nado ajar khatniau Desember lai bun kam baje kan bas election ngai stage punusla korupsi lalai kan bas keleng don kawai ka snong nganam ya thu kerteng gi bepri yo kele rai don kawai ka snong ngalai kan bas election namit ndon brio Tengok gaya kebajian mat ki isi lut mau tahu baduk perutun. Hari lapar kesenong. Ya doni mat ko bersepau kesangut. Bro kata kesenong bro senong ya don main lawan baduk perutun. Tengok keli nak kirang basnong gaya kebajian balik kemni. Gaya bapelok. Ches pi baduk. Mentai mat dang sitayau. Wan pelong dia sengelap uwe beriu. Dia sengelap. Wan pelong je sengelap utau beriu, nu pelong hanta penting upen speed, hana bamdei baji simenta balik tebut, nanta kan mau bah la de plate tebut, kam tam hakatu ka machine, hana hakatu ka machine de kadak nreu, berkat upi, hana nreu. Unono bakta ikatu kabamut unwan runguk so ya kadono cungujulok. Ini mekelan nang sitap so. To. Tengok kata kakam ka bongalo. Ngihap ba dia percaya, pikot to kedorbar. Keren ye ki pai bano sosno. To ngalabun kam ngalai no sikiwe kuwe ki jaka, sikiwe kuwe ki sno. Ha bayok ngisa yalam bakla yo ngisa yalam bakla ko ki kme ki pa ki kon samla long kum ba shot tendep nyo iso kae baka parti NPP kalale kae buba Preston ula Prisang Banwara hangne hakan district headquarters sompi kini kira orang ba kibatit kitip Kano postnem ka college Jongpi Katulok hak banyak rong donation Shwa ka election arhajar arpolai De mengabawan hangne Ibabu insaki yang ketau principal Jong ka college Ka sorkar ka ay sanction Hado arpo saw ngot kinong hikay Kenang baka de ka college Jongpi Kanang keu syaprang, ki khod samla, ki kemegik pano la baduk bajenjar, ban pak kelas ya ki khon, syaduk syachlong kamde kabasuk. Hab ya wayeng waisem, nang tam tip ya kejing songsuk kejing songskai, joki khon jongi, hanrei lada ka biang gajaka pule, tang hangne habau kerwat. Kiyo ya kedikri. Ngidang ya keren bajungi doktor kentiu. Tongin ya pos dieru optang ya ke college.
Omtang ia kasan somtang ia ka commerce. Balingi pos di ru ia ka school baka di Bandon hangni ha Southwest Hills. You don't come ia ka hukum kata. Rengo pi what ya snap. Ya kini kibreo ki bisuhania tang Hamadan. Kalau kom ya berngembang itu ada job election hapo ka assembly ngin ya terting kiong bon sen ki mi na assembly. Gelak menudut. Don't ki isu ki banganga expect bakin ya keren. Na idawi barit bariahna ngi walk out. Hamat pran hayew hahat pikren lakom ukla. Wah, poi hayung dorbar tangkumi mersiang. Long kum kata. Ngahikai ya piko ke kon samla be kama. Yo pi alam yo bisa alam bakla. Kilong kebe kilong pa yo bisa alam bakla. Habang keren ya katem dai bangabot. Ban kedeu kti yaki repet himapi haki social media mentalai porwi pelong ya ke dorbar hantai assembly kadon ka live coverage hide ban yoi hide ban pet ndai bangat tahu bangat ndai ba preston munceler gede rega keren ngau ngi pi kani ya ka jing sisa Haba pila ejat berleu kata. Ko kini ki South Teliki constituency. Ko kini ki Saungut ki MLA. Ya tho ya nga. Ya tho ya kino mau keruat. Kae ka pila ki kamba. Hala ijongi constituency jopi. Kae ba pila le. Kabangating kalong bagi pajba ki kun jong pi halaki jong konsensi yo kirai ko ki bapli tang ban bam jab harum yo pipat pilek pala keleng saudong jong ki lai poreu teliki konsensi namar ong upareng kemawa charity bikin satu Kajing sedang jom ki berok de na yeng te. Na yeng swagen. De konsensi swagen.